Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Chief Minister pulal do oman Mizoram ral mon na bul churam le khotang dan mi puiten anzom thatwang le inza ton taka anchen ho wangani ati Consumer te dikna chan vo hum halna ni World Consumer Rights Day polin voin khan Mizoram district sanga or taka hunman ani Election Commission chon loksa bain thlan hun tu nak tu ka puang don United Nations Human Development Index India maso na chu fokomati puang Chief Minister pulal do oman Mizoram ral mona bulchur ram le khotang dan mi puiten anzom thatwang le inza ton tak anchen ho wangani ati a state pona tangalo lut te point he hi an thriat anga ya dan te thatakin zom se ati voina champhai district in kumsom ni panga tin silver jubilee lomna soin pulal do oma chuan champhai district mason atanga sarkar malang te tar langa Champhai district chuan khojini hip thenaram changa a sarkar lai pui scheme Swades Darshan 2.0 kalpuinan Aizawl district le Champhai district te thanani ati zina chungchang angai poimo thuta langin chief minister chon thangthar thajok din tura ti makmo masa chu zirna thane ni a thalai te hi zirti zirna thaber an pek chuan khole tui thaber an cher chuak don tin ani ati a akai thua sarkar in tun sarkar kuma bana kai hand holding policy kalpuinan budgeta cheng viable se zani ada a hi ama shruai mailani ati a he policy na tumber chu khole tui tu po ezana khop theina le thiam na nei malang na tur hriate anbana kaya din sotirani ati bok voina Champhai district civil jubilee lomna hian advisor to chief minister puti b silven chunga advisor to chief minister pu esgin zalala Champhai no bel tu mla ni bok Lieutenant Colonel Lalming Thanga Champhai South Belt MLA Baka Puram Thanmoya East TP Belt MLA and Chief Minister and Troy Om ani Home Minister Puke Sabdangan Voin Khanung le in SPC officer NGO le chanchumit akoma hehuna hian Puke Sabdanga zonung le chu structure 2 high power committee le municipal council in outdonati a lunglei chuan manstakin ason phadon ani ti a Home Minister hena in lunglei Subhead Quarters UMA President Pukelal Fakzola Chuan UMA Thurel angin lunglei khopui sunga traffic branch puitling mumal zok din thaini se ti chu thena lunglei district ara tlan te mumal zok en kol dan tur thlenin ara tlan te chuhun khatada an in vil ne an har thule tui na point atur theya an hriat thu soya lunglei khothang lama da thaini se ti a thlen bok ani Consumer te dikna chan vo hum halani World Consumer Rights Day polin voin khan Mizoram district sanga Wartak hun manani kumin World Consumer Rights Day thupuya hian fair and responsible AI for consumers ti consumer data na khol thuak ne fin na man konga dikna kalpui ti chu man ani Aizawl chuan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department malak 9 Minakoa Minister Pubila Chanjava hovin manani Pubila Chanjava chuan kalkho me puita hna Mizo me puita chu consumer awareness chungchanga anthang har angai thule Nasata kami malle pol ang puwa consumer te hamthana ngai poimo deu dewa tul thu soya Minister hen Consumer Protection Act sani sampakwa danina phut angin consumer te thu boy hla boy rem turin Mizoram pumpui huap State Consumer Disputes Redressal Commission baka District Consumer Disputes Redressal Commission dinani to thu soya he baka hian consumer awareness chungchanga central atanga scheme shrangomte asoi ani voin khan Mizoram State Consumer Dispute Redressal Commission chuan nule anaw pailai thi thuwa anaw na New Life Hospital chu sum thanem tak choi turna ti heme chungchang sarkar chu so talan danin kumsani sompuruk November ni som pania pulal do man pui PJ zo sang zuli chu naw ne turin New Life Hospital admit ani dar kariat naw ve na pek ani nuwa ane mai thelo wangin zandar kwa vela ti top sakani Atug ni som pathum jing daru le chan ve naw ve na pek le ni in naw ve na pek ani nu dar kar khat vela ICU dalu ngai na oma ICU dalu ani nu hian naw te chu thi sai na hringa ama po hi kai dar le chan ve a thi zui le ta ani PJ zo sang zule anaw pailai thi na wanga lungoi lovin New Life Hospital in anen kol dana hian medical negligence oma athita wangin pulal do ma hian Mizoram State Consumer Dispute Redressal Commission complaint theluta Cheng no som ko poriat singli sanga zeli somli choi turin New Life Hospital cho phuta hunre ta case ngai to ni in doctor sang te po thushe to tan ko ni thuthlok na siamani ta New Life Hospital chu damlo ngai tha thu boya thiamlo chantirin cheng no somli pathum singli sangre zeli somle choi turin ti ani hengan poisa choi tur hi ni som ko chungin State Commission pe turin a hriat tir bok ani
Mizoram Cooperative Siam Chapol MCSP chon Voin Khan Aizawl Press Kapa Tuthar Thedar tu Komin Sarkar lai puin rampum in Tawdelna Tan Society te manrua tan manatum angin Mizoram Sarkar puin Cooperative Society te chutang kaizo kamang turle Chumi tur chon society sang te po manta kaloin bo sai turin cha ti an soi heunen Mizoram Cooperative Siam Chapol MCSP Chairman Silal Choimoy chon an hmalane tar langin Mizoram Cooperative Society te diknele chanbo humal turin kumsang ni prokatang khan Mizoram Cooperative Forum dinani thuasaya Mizoram Cooperative Act Siam Thaturin Cooperative Department tenen man lak mek thuasaya MCSP te chuan Apex Bank chu Schedule Bank ani thine turin central a kongsang sanga man lak thule an hmalak na hian hlotina mel mu nge anin be sei thuasaya kunun thok tu te tho chua sang khai thar le thil dang te society kal tanga mu mo zo ka shalani theina turin hmalak mek ani thu soi bokin Sarkar lai puile Mizoram Sarkar na ngai poimo Primary Agriculture Cooperative Credit Society PSCS chu district sanga dinani a din belle zel tu mani ati pulol choimoi chon MCSP kalteng PSCS member te chon hlokna tamjok an hu bel zel theinan malak zel an tum thu soya AMC huam chunga vokvul khap ani ta ka wangin thingtlang lama vokvula ezong te panani ta a hemi wang hian Bigfat Society te tan Chan Lola Zual Turle Puyan ngay na MCSP chon the top an chu atur thu soibok MCSP chairman chu Mizoram Cooperative Society sang khaza thum vel dinani to ati a heng zinga society tam tak te chu kai tho nga yani to thu soin siam thatna po sarkar hote soipe malak antum thu soibok ani Zirat imason tura thokho turin vein khan samarga siksa le central way me ten tuthlung an ziak Aizawl McDonald Hira School Education Complex Conference Hall thona tuthlung hi zi ani in School Education Minister Dr. Vanal Thanan heuni man puya Minister Dr. Vanal Thanan chon heuna hian thu soin Mizoram zirna ti masona tur kong sang in tho ani dona sikula zirlai te chiaratan comics siam tumani comics a hian Mizo tlom ngane Mizo thil poi mo sang billu ani dona ti comics mang hian zirlai no pangten Mizo thil an thiat pha thei dona hetiang hi kumkal talama abial chunga hloting tikena local pui to ani ati Minister chon MLA ten an bial chung ti maso nan kumnga chungin cheng noi sang khat an nei thei to don ti sein thil tangkai tak tho nan a man thei dona zirna atan a man thei dan kong da papoi mo ti skula thok zirti tu te attendance lak nan kai ti application ju siam ani to thu sein he man ro tang hian zirti tu culture lo chu ol sam takin en zung thei ani don ani ati Central Women President Pulama Sona point thu sein Women Quality Education aboy pui meka zirlai ten zirna tha an phuwa tundin huna chon zirna khopuile thingtlang ala in thlau viawa he hingai tu angai hle ani ati sumdon na ta na zirna kalpui an tamta chu an ngai mo thule khong zoka kalan du thu soin zirano pangte lekha chiar tur la khom dan tur angai to na an sen mek thu soibok samagra siksa le central ome thona thunga hian samagra siksa state project director Pulama Sona le central weme president Pulama Sona ten ming an ziaka no pang sikul kal lo dap chu te no pang rol bano zeno konga thona turte central weme group le branch ranga zirlai ten ngai san ne no so tur hriat thena tura ril rudik an put thena tura tho ho te tel ani Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Puvizir Sangan Tun Thani Sare Bana Thairu Chu Governor in Apom Hnu Voin Khan LADC and call to caretaker Tanong Ka DC Ruat elected members of Nipanga Omna LADC and MNF Legislator Party MDC Pakole and Mani Thop to BJP INC ZPM independent member Pakhat Theu an Vain MDC Sompathum Ten Governor Hena Puvizir Sanga Chu Thop to anei nga tok to lo te in lekhan thena Governor Roman Angin LADC Chairman John Puvizir Sangan Thop to ni dan fiani theinan LADC Special Session 2 March ni kuwa chokmadar somlechan via chan turina kova session tran main Puvizir Sangan banna a theluta chemical zelen Governor John banna hi pomin longkla DC to LADC caretaker tan thruk chunga tan arwata ani Chanchinthar hi ka swani Aizawl tanga puan ani Election Commission John Lok Sabha in than nei hun tur nak tu ka puang don New Delhi Vigen Bagwana in than huni ponin dona Lok Sabha in than rol hian state khat assembly in than hun tur po pon ngalani ang tu Lok Sabha ka lai mek tram hi kumin joni sompuruka atop don ani kumsani sompako khan Lok Sabha in than kha tho serian ni in April atanga May tha in kara ni kumina pohen April e May kar chungin tho sang nele ani be se yani United Nations Human Development Index India masona chu fakumati thu puang UN Human Development Index report tharbera tena sang India chon masona langsar tak takane ya UN Development Program IO Caitlin Weston chuan
kumlem ta chung khan mihring nun phung ma son na konga India son ma son na sa hle ani ati Chanchinthar serti topna na tang pui Chief Minister Pil Doman Mizoram ral mona bul chu ram le khotang dan mi puiten anzom thanwang la inza ton tak an chen ho wang ani ati consumer te tinga chanwu hum hanani World Consumer Rights Day polling vein khan Mizorama district changa warta ko manani election commission chuan Lok Sabha in khan nei hun tur nak tu ka puang don United Nations chuan Human Development Index a India ma son na chu pakomati thu puang chu ti jong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani